Svesrpski sabor, govorimo o tome mnogo ovih dana jer je zaista važno. Nije okupio samo Srbe sa obe obale rijeke Drine, već i Srbe iz Crne Gore. Srbi iz Crne Gore koji su prisustvovali prvom Svesrpskom saboru u Beogradu, predsjednik su Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević, lider Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković i prvi čovjek prave Crne Gore Marko Milačić, sa kojim u nastavku razgovaramo putem videoveze. Dobro vam jutro i dobro nam došli u jutarnji program Radio Televizije Republike Srpske. Dobro jutro i veliki pozdrav za bratsku Srpsku. Kako je bilo na saboru, da vas tako osnovnije i prizemnije i u žargonu pitam, jer vjerujem da nosite mnogo različitih utisaka, ali da ste bili zadovoljni na koncu? Bilo je sjajno zato što smo svjedočili svi zajedno bez ikakve dileme jednom istorijskom trenutku. Kao što ste Srpsku i Srbiju, ja sam siguran i ubijeđen i za Crnu Goru, s obzirom da je delegacija Crne Gore bila veoma široka, uključivala je nekoliko političkih partija, kao što ste rekli, i gospodin Milan Knežević i Dajković, ali i predsjednik Skupštine Crne Gore i prvi čovjek nove srpske demokratije Andrija Mandić, veliki broj gradonačelnika i predsjednika opština, poslanika, javnih ličnosti i tako dalje i tako dalje. Tako da je to jedna velika poruka što se tiče Crne Gore. Velika poruka da srpski narod u Crnoj Gori itekako želi da unapređuje odnose sada sa još većeg nivoa, s obzirom da znate da smo mi prije 4 godine promijenili vlast, da srpski narod u Crnoj Gori je preuzeo poluge odlučivanja u jednom nivou, da kažem, na brojnim nivoima, još to nije na nivou vlade i ministarskim pozicijama, tako da je ovo za Crnu Goru bilo veoma važno, kažem, i istorijski događaj generalno, s obzirom da kroz ovu deklaraciju, kroz ovako organizovan skup od strane Republike Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića, mislim da se ide u ozbiljnije produbljivanje odnosa između Republike Srpske i Srbije, ali ponavljam i srpskog naroda, a time i Crne Gore. Tako da sam ja veoma zadovoljan. Atmosfera jedinstva, ono što je nama danas, čini mi se, više potrebnije nego ikada, je bila na maksimalnom nivou. Nisu tu samo važni one stvari koje su formalne, koje su potpisane, koje pišu u deklaraciji, nego i ovo što sam upravo rekao, taj osjećaj zajedništva, duh jedinstva, i to je ono što u narednom periodu moramo da gradimo, da produbljujemo, jer vi vidite, evo i danas nakon ovih preliminarnih rezultata za Evropski parlament, da se stvari u Evropi mijenjaju, da se stvari u svijetu mijenjaju, pa time i na Balkanu da se mijenjaju. I mi kao ozbiljni ljudi i političari koji se bavimo procesima moramo da to shvatimo, da to razumijemo i da idemo u skladu sa time, naravno. Tako da mislim da će naredne godine da samo pokažu da ovo upravo što sam rekao, da promjena tih procesa, a naše jedinstvo ne smije da ima nikakvu alternativu. Da li smo zapravo sad vratili jedinstvo kao određeni ideal ili jednu vrijednost koja treba, pa ne samo da spaja Srbe sa različitih područja, već može da se primjeni u onom smislu važnosti porodice, važnosti odgoja naših potomaka, važnosti shvatanja zbog čega je to jedinstvo napokon kao ideal izuzetno bitno, možda i najbitnija vrijednost koju možemo da njegujemo kao Srbi? Naravno, potpuno ste u pravu. Dakle, ta deklaracija i taj, da kažem, dogovor istorijski na Svesrpskom saboru mora da se slije po dubini do najvažnijih stvari, a to je upravo ovo što ste rekli, do porodice, do našeg osjećaja i vaspitanja, kako da u narednom periodu dodatno vaspitavamo našu djecu, kako da se ponašamo, kako politički da djelujemo. Vi ste vidjeli, i nije slučajno ova deklaracija sada donešena, vi ste vidjeli da je srpski narod i u Srbiji, i u Republici Srpskoj, i u Crnoj Gori pod velikim pritiskom. Nije to samo ova sramna odluka i donošenje ove, nazvaću je, antirezolucije
o navodnom genocidu u Srebrenici. To je samo vrh ledenog brijega koji pokazuje kakvi su naumi prije svega na zapadu, na zapadnim adresama kad govorimo o njihovom odnosu prema srpskom narodu. Ako je neko imao i bilo kakvu dilemu oko toga, sad je više nema. I više puta je rečeno, i oni su kao i toliko puta u istoriji, po meni, duboko sam ubijeđen u to, napravili u stvari kontraefekat, s obzirom da smo se mi na ovaj način objedinili opet, pa skoro da se može reći da im hvala na tome, jer mislim da će mnogo veću cijenu za nas imati naše jedinstvo nego ta šteta koju smo pretrpjeli, a koja i nije bila tolika kao što se mislilo u početku s obzirom na ono glasanje i koliko je zemalja zapravo bilo uzdržano i protiv te rezolucije o navodnom genocidu u Srebrenici. U svakom slučaju moramo naprijed zajedno, moramo da radimo i na institucionalnom nivou da unapređujemo te odnose, moramo da se ponašamo kao jedan, kako se to čulo i na Svesrpskom saboru, politički narod. Dakle, jedan narod smo svakako, ali ova komponenta politički narod je mnogo važna. Dakle, upravo da koordiniramo, da dogovaramo, da radimo zajedno. Ja znam da ovo često može da zvuči i često jeste floskula, ali ukoliko se zajednički potrudimo, mislim da u narednim godinama, ne govorim decenijama, nego godinama, možemo da uradimo mnogo. Vi vidite što oni rade u Republici Srpskoj. Dakle, oni se ponašaju, govorimo o tim zapadnim adresama, ponašaju se kao moderni prokonzuli, kao moderni okupatori. Tako se pokušavaju da to rade i u Srbiji, a naravno i u Crnoj Gori. Tako da je ovaj odgovor na Svesrpskom saboru po meni prava mjera za početak kao odgovor na sve to što oni rade. Nemate vi samo Šmita. I u Srbiji postoje oni koji žele da se ponašaju kao Šmit, i u Crnoj Gori itekako, ovdje se zovu Kvinta, kod vas ne znam ja kako, ali u svakom slučaju mi moramo na to da odgovorimo veoma jako, zato što smo mi autohtoni kao Srbi i u Republici Srpskoj, i u Crnoj Gori, i u Srbiji. I ukoliko se budemo ponašali kao na Svesrpskom saboru, onda ne da neće moći da uspiju u tim svojim naumima, reći ću okupatorskim, jer to i jesu, nego će upravo biti suprotno, kao što sam rekao, i biće i doći će do kontraefekta, a kažem, godine pred nama, s obzirom na geopolitičke procese, s obzirom na evropske procese, pa i regionalne procese, će samo ići na ruku srpskom narodu ukoliko mi uradimo ono što je do nas. Kad govorimo o interesima srpskog naroda u Crnoj Gori, vidjeli smo, litije su nam pokazale koliko je sloga važna i koliko je bitno biti jedinstven u određenom stavu. Koji su izazovi sad u nekom predstojećem periodu koje možete nekako identifikovati kao najozbiljnije upravo za Srbe u Crnoj Gori? Pa vidite, prvo da kažem da smo mi, kad pominjate litije, mnogo uradili u ovih prethodnih 4 godine od te veličanstvene istorijske pobjede 30. avgusta 2020. godine, pobjede koja je bila predvođena našom Srpskom pravoslavnom crkvom, sveštenstvom na čelu sa pokojnim počivšim mitropolitom Amfilohijem. Mnogo smo uradili. Srpski narod i generalno narod u Crnoj Gori je mnogo slobodniji danas. Demokratizovala iznutra, ali i to je jako važno i mislim da u velikoj mjeri ne liči na sebe. Ovdje svakodnevno imamo, ne znam koliko se prati kod vas to, ali imamo ozbiljne procese procesuiranja, hapšenja svih onih ljudi koji su bili visoko pozicionirani u tom kriminalnom miljeu Mila Đukanovića. Naravno da bez procesuiranja Mila Đukanovića ne možemo govoriti o punoj pravdi, ali to je proces i mislim da zaključim ovu misao da to ide kako treba. Međutim, ima naravno i mnogo negativnih tendencija, mnogo onoga čemu se nismo nadali, a jedna od toga
jeste i ova odluka koja je po meni jako negativna, ne samo po srpski narod, nego po Crnu Goru, a to je ovo glasanje za rezoluciju o navodnom genocidu u Srebrenici u Ujedinjenim nacijama od strane vlade Crne Gore. Mislim da to nije bilo dobro, blago rečeno, mislim da je to sramna odluka i očekivali smo prosto rečeno da se sa mnogo više senzibiliteta nove vlasti, pa i ova nova vlada odnosi prema onim temama koje su važne za srpski narod koji u Crnoj Gori čini preko trećine stanovništva. Dakle, kad pitate šta su izazovi, jeste da u narednim danima, konkretno kažem danima, i ovdje politički procesi su dosta vezani za ovaj juni, kraj juna, s obzirom da je najavljena rezolucija o Jasenovcu. Dakle, prosto moramo da vidimo zajednički kakvi su planovi vlade Crne Gore. Da li oni žele odnose sa srpskim narodom, sa predstavnicima srpskog naroda, da li oni istinski žele dobar odnos ili žele na papiru i deklarativno, a s druge strane da donose ovakve odluke kao što je glasanje za jednu po meni antisrpsku rezoluciju. Dakle, ne bih prejudicirao, ja zaista mislim da je ovo vrijeme da preispitamo, govorimo o predstavnicima srpskog naroda, naš odnos prema ovoj vladi. I mislim da moramo da tražimo od vlade, a Milan Knežević je već i ispostavio određene zahtjeve i tražio je da se krajem mjeseca zajedno sa glasanjem o rezoluciji u Jasenovcu ova vlada odredi prema vitalnim pitanjima za srpski narod, a to je status srpskog jezika, koji ovdje je većinski i to ćemo brzo i konkretno vidjeti kad budu rezultati popisa, o dvojnom državljanstvu, o statusu trobojke i tako dalje. Dakle, koji su izazovi? Upravo ovi. Mi želimo i treba da zahtijevamo da se ova vlada odredi prema ovim važnim pitanjima i da ukoliko ova vlada i ovaj premijer želi da vidi predstavnike Srba u vladi na ministarskom nivou, onda da se to uključi, inkorporira u koalicijni sporazum, dakle da se ovaj postojeći izmini u tom dijelu. Mislim da nisu dobre odluke koje su donešene u prethodnom periodu kad govorimo o srpskom narodu. Mislimo da su štetne za Crnu Goru, ponavljam, ne samo za srpski narod. Zašto to kažem? Zato što ne može biti dobro ništa za Crnu Goru ono što je štetno po srpski narod koji čini preko 30% stanovništva. To je prosta matematika. Dakle, ne može Crna Gora biti stabilna, ako neko to misli u vladi Crne Gore, ukoliko se donose štetne odluke prema srpskom narodu u Crnoj Gori. To mora da se definiše, to mora da se dogovori i onda ako oni žele da idu na bazi punog poštovanja i povjerenja, onda idemo dalje. Onda treba ući u osnažiti vladu, onda treba proširiti vladu, kako se ovdje kaže, rekonstruisati vladu, ali ukoliko ne vidimo garancije za iskren, pošten, fair odnos prema onim pitanjima koja su ključna za srpski narod, onda u tu vladu ne treba ni ulaziti. Tako nešto čini mi se najavio i gospodin Knežević, ali dajte da vam se zahvalim što ste pomenuli rezoluciju o Jasenovcu. U prvi mah se to činilo kao jedna jeftina trgovina, da bi se na neki način opravdao pristanak za rezoluciju o Srebrenici. Takav se utisak stekao. Da li se možda varamo po tom pitanju ili iza ovog stoje zapravo prave neke namjere da se ne osudi jedan narod koji opet toliko toga pretrpio i nad kojim je bez ikakve sumnje u Drugom svjetskom ratu počinjen genocid? Pa vidite, to pitanje oko rezolucije o Jasenovcu bez ikakve dileme je bilo iskreno i ta tema je odavno pominjana. Ja zaista mislim da je crvena linija i da su crvene linije uveliko dotaknute sa glasanjem, kao što sam rekao, za rezoluciju o navodnom genocidu u Srebrenici. Međutim, odnos ove vlade prema pitanju koje je također važno za srpski narod, a to je rezolucija o Jasenovcu, je nešto gdje ćemo mi, koji oni žele da imaju bilo kakav korektan odnos sa srpskim narodom. To je po meni jedan lakmus papir
ne samo što je to važno i prije svega je ključno zbog svega onoga što želimo da donesemo u Skupštini Crne Gore, a tiče se upravo onoga što se dešavalo u Jasenovcu, dakle toga mega zločina, to jest genocida i holokausta na teritoriji Republike Srpske. Tako da sam ja uvjeren i siguran sam da je riječ o iskrenim namjerama. Ali ćemo da vidimo da li je riječ o iskrenim namjerama vlade Crne Gore, da li je riječ o iskrenim namjerama premijera i da li će to da bude praćeno ovim zahtjevima koje sam pomenuo. Jezik, dvojno državljanstvo, status trobojke i slično. Dakle, to su sistemska i važna pitanja gdje mi uz ovu rezoluciju u Jasenovcu prosto želimo da vidimo da li mi imamo kao srpski narod što od toga i da li treba da ulazimo u vladu, da osnažujemo vladu, ovdje govorimo o političkim partijama koje su dio parlamenta u Crnoj Gori, ili prosto ne. Tako da sam ja siguran. Međutim, mislim da treba da na tu najavljenu rezoluciju Jasenovcu treba i amandmanski djelovati. Meni je drago što je moj kolega Milan Knežević i najavio amandmane na tu temu, s obzirom da je ovaj predlog rezolucije o Jasenovcu koji su pisali, koliko znam, iz političke partije premijera Milojka Spajića vrlo loš. Ukoliko ne znate, u tom predlogu toga teksta ne stoji da je taj logor koncentracioni u Jasenovcu osnovala nezavisna država Hrvatska. Koliko znam, tamo piše osnovan te i te godine, da piše naravno ko je osnovao, ko je počinio genocid. Također mislim da nije dobro i da je štetno i da je loše da u toj rezoluciji stoji samo Jasenovac, jer ne može genocid da se počini samo na jednoj teritoriji. To je kao da neko kaže da je Hitler počinio genocid u Auschwitzu, a nije u Auschwitzu, nego u sistemu mnogih i velikog broja logora, kao i u Republici Srpskoj, dakle i u Hrvatskoj. Dakle, nije genocid bio u Jasenovcu, nego je bio širom nezavisne genocidne države Hrvatske. Na brojnim mjestima i po nekim podacima koje sam čuo baš nedavno sad kad sam bio na ovom saboru, podatak da je samo u logorima, u svim logorima, ne u Jasenovcu, pobijeno oko 40%. Dakle, ubijenih. Sada Jasenovac je u tih 40%. I ukoliko vi fokusirate rezoluciju o genocidu na tu teritoriju, koja je naravno najmonstruoznija, najveća i tako dalje, mislim da se pravi šteta i da se pravi šteta jer prosto nije tako. Dakle, genocid nije napravljen samo u Jasenovcu, nego na čitavoj toj teritoriji. Da zaključim, vrlo su važni ti amandmani zbog svega ovoga što sam rekao i prosto rečeno, da odgovorim konkretno na vaše pitanje, ja zaista mislim da ćemo mi kroz upravo usvajanje ili neusvajanje rezolucije o Jasenovcu da imamo vrlo čistu sliku o tome šta će srpski narod raditi i kako će se politički ponašati, organizovati, djelovati u narednom periodu. I mislim da je to jako važno i mislim da je to jako bitno za naš narod da bismo mogli da znamo s kim imamo posla i da li sa tim, to je sa gospodinom Spajićem i ovom vladom, možemo uopšte da sarađujemo. Biće svakako zanimljivo pratiti sve to. Vama mnogo hvala za izdvojeno vrijeme za jutarnji program Radio Televizije Republike Srpske, a mi ćemo biti slobodno da vas ponovo kontaktiramo i da čujemo vaš komentar na ono što će uslijediti. Hvala vama mnogo i najveći bratski pozdrav iz Crne Gore za bratsku Republiku Srpsku. Vjerujem da je bratski odpozdrav i sa ovih prostora najviše zastupljen. Uskoro se vidimo, siguran sam. Hvala još jednom za učešće u jutarnjem programu.